Umuntu ongubo yena ke mhlambe ke endabeni yokuzila le yena ke i-cleansing ukusebenza njani kuyi? Asibuyele lapha ya ukhuluma ngengubo leyo yokuzalwa embethe. Ngikhuluma nje just nge-cleansing. Nge-cleansing, okay. Yeah. Right. Kuye kube inkinga uthola ukuthi wazalwa embethe and wena uyoyiklina. Do you know ukuthi ukuzalwa embethe eqala unjengomuntu ongathi uvalelwe phakathi ebhakedeni. So ngalesikhathi uthi yamklina unjengomuntu othela nje amanzi phekwebhakeda wafinyeleli kuwe. So umuntu ozalwa embethe izinto athi uyazenza azenzeki because kunengubo esuke ivimbile. So ngalesikhathi ethi uyayiklina. Emkhulu ngiyabona ukuthi awungizwisisi ngithena ngikhuluma ngengubo nje ngibona ungizwisisi. Nona ngithi umuntu wengubo ngikhuluma ke ngabomma ukuthi bona i-cleansing ukuzila kwabo kukhamba njani. Number 1. Alright. Uma ukhuluma ngabomama sizokhumbula ukuthi nakuba ngithi kunemvelo leyo ukuthi sengene endaweni yakhe. So uma efikelwa ilesi sikhathi akalinde phela naye u7 days umuntu wesifazane. Ulinda nje u7 days uma kade engene endaweni yakhe uzokhumbula ukuthi u3 days okuhlambuluko ukuthi usayiklina phela lo doti lo bese yayiklina. Kodwa uma ukuthi ubehlangene nepartner yakhe naye uhamba kulo wa 3 days wakhe. Lizinto owayicaba emzimbeni nowayiqinisa ngazo ukuthi ayiphazamisanga yini inhlanhla yakho njengoba usunuka kuthi uyathakatha uthi uthwele, it's either izinto owayicaba emzimbeni. Alright, ithi ke impendulo ntshebe kulombuzo obuzayo. Uma ufuna ukuyohamba uyoyigeza zinikeze u3 days before uhlale nje uzilela ukuthi uyoyiklina wena futhi uma uzohamba uyoyiklina enyangeni thatha ikhandlela elimhlophe ulikhanyise ulibike uthi ngizoya kwamkhulu umlaba ngicela idalwa zakithi nezasekhaya komama zihambe nami ngalesikhathi ngiyogezwa because kuyenzeka umuntu ayigeze yena physical but spiritual lo muntu still ungcolile akagezekile. So kubalekile ukuthi uma usiyogeza bikela amathongo akho uthi siyogeza kwamkhulu umlaba ukuze uzogezeka wena emzimbeni nethongo lakho ligezeka. Kuyenzeka ugezeke lithi ithongo uyadlala wena ucabanga ukuthi uzoyigeza wedwa thina singcolile sizodestroy into zakho until nathi uze usigeze. Siyongena ngelinye ilanga emkhakheni wokugeza kwethongo ukuthi abantu abadala bona bagezwa kanjani because ukhona umuntu olokho egezile but inkinga ukuthi abantu abadala bambethe yena abagezekile bengcolile. Uma ke usugezekile ke wena phinda futhi ulinde izinsuku ezintathu 3 days ungathinti ungahlangana nomuntu wesifazane ukuze ukungcola komuntu wesifazane kungakupendi. Siyokhuluma ngalokho ngelinye ilanga. Kunomuntu wesifazane ntshebe oyohlangana naye into zakho ezibhede. Kunomuntu wesifazane oyohlangana naye into zakho zivele zikhanye zithi ba. Bakhona abantu abangilalele othi mhla ngisathandana nobani into zami zazi right kabi ngamane ngahlukana naye izinto ziyabheda zimnyama. Ngithiphisa abantu ukuthi ababheke umuntu abamhambayo ababheke inyanga abayihambayo ukuthi ayiyini ukuyolungisa into zakhe ngenhloso yokufuna imali. Baningi abanye baphuma beyolungisa into zabo kwafike basala ithunywa zabo. That's why namhlanje mfethu kukhona umuntu othi ngaphuma ngaya kumkhulu umlaba ngithi ngiyolungisa into zami ngagcina lapho ukuphupha izinto nokubona izinto ebusuku because amandla akho asala enyangeni. Zikhona izinto ongazenza wena. Secondly, bhekisisa ke lo muntu omhambayo oyinyanga ukuthi uyahambisana nezingelozi nezithunywa zakho. Kunabantu abangadalelwanga nhlobo umuthi okufanele besizwe njengamanzi mabeyowenza i-cleansing beyenze njengamanzi ewodwa okanye beyenze ngeyiwasho. Uma wena usuhamba umuntu wegubhu nomuntu oyitwaxutwaxu nemithi eshunqiswayo kuzophela inhlahla yakhe ihambe ingaphindi ibuye. Zibuke ukuthi umuntu onjani isithunywa sakho sihambisana nento enjani. And abantu ake bekholela ukuthi amanzi nje ewodwa engekho pink engekho blue ayasebenza ukuyiklina. Uwakhulekele wena okwakhulekele wena nje amanzi unenkinga zakho thatha isandla ukhulekele wena amanzi ugeze ngamanzi ubone ukuthi inkinga aziza ukusuka yini. So abantu njengoba kuDisember abayiclean and uma kusondela mase kuphela uDisember sengena uJanuary ila engifuna ukuthi abantu beqinise khona ukuyicleana. Why ngisho njalo? Sibheke kuma families, ama families anti bayathakatha obaba omncane bayathakatha ubuye emsebenzini uhamba ngemonto enhle kunezinto abayigcobayo kunezinto abakubekele zona. So definitely uma sekuphela ilive yakho usubuyele emsebenzini yenzeke lento yokuthi uyiclean. Hamba nje emanzini yazi ukuya nje emanzini ahambayo agelezayo ufike ugeze nje isikhwakhwalala isinyama isigcwagcwa iyasuka lento ngaphambi kokuthi uzufake amakhambi athize. It's just that abantu bakithi sebe blind ngalendlela yokuthi bafuna ukuthi kuze kube nomuthi othize ukuze isebenze kanti amanzi nje ewodwa ayasebenza. And then thola ke umuntu oyiwasho thola umuntu obusisa amanzi thola izinto ezibusisiwe ehambisana nemoya esegazini lakho because kunabantu abaqala bahamba abantu abalaphayo bathinta imithi yomnyanga
inyanga into zabo zabheda forever ayiphindanga zalunga. That's why namhlanje ngithi bekisisa umuntu omhambayo, bekisisa ukuthi into ekuwe iyahambisana yini nento oyoyilungisa noma nento oyoyigeza egazini lakho. Omunye uyanenhlanhla athi ngaqeda ukugezwa iphele nya inhlanhla yakhe ngenxa yezinto ayisebenzisile. Othandwako enarheni, iKwekwezi FM, kukhanya ba.